Yes, ni Kigali CNN rero nongeye kubaramutsa igitondo cyiza kuri mwebwe mwakanze subscribe abatarayikanda namwe uyu munsi nizere ko muri buyikande. Ni amakuru agezweho muri iki gitondo, ni amakuru ari kuvugwa muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, amakuru y'akababaro, amakuru y'agahinda ku banyarwanda bose. Nta yandi rero ni amakuru n'ubundi akomeje kuvugwa ku rupfu rwa Pauline. Uyu nyine akaba yararokotse jenoside yakorewe abatutsi, akaba yarishwe rero akicwa aciwe umutwe n'abagizi ba nabi. Nyine ariyo nkuru ngiye kuba mbabwiraho, inkuru nyine ibyutse ivugwa muri iki gitondo. Urwego rero rw'ubugenzacyaha rwataye muri yombi ukekwaho kwica nyakwigendera Nduwamungu Pauline nyine wari wararokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse uyu watawe muri yombi akaba niyemerera ko ari we wabikoze rwose. Ndetse RIB yanatangaje ko yagiye inatangaza nyine mu bimwe uyu wamwishe nyine yivugiye, avuga nyine ko ari byo byatumye amuca umutwe nyine mu ibazwa rye ubwo yari ari kubazwa. Ni nyuma y'uko rero hari abatawe muri yombi bakekwaho uruhare nyine rw'urupfu rwa Nduwamungu Pauline wari utuye i Rukumberi mu karere ka Ngoma, wishwe rero ku wa 4 w'icyumweru gishize tariki 14 Ugushyingo. Urupfu rwe rero rukamenyekana bukeye bwaho tariki ya 15 aho igihimba cye cyabonetse mu kimoteri cyo mu rugo rwe. Umutwe rero wa nyakwigendera wari waciwe, nawo waje nyine kuboneka nyuma y'iminsi 2 ukuwe mu musarani wo mu rugo rwe. Urwego rero rw'ubugenzacyaha RIB rutangaza ko mu batawe muri yombi umwe muri bo yaje kwiyemerera ko ari we wishe nyakwigendera, akaba yaranatangaje nyine icyatumye amuca umutwe. Umuvugizi rero w'uru rwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri akaba yagize ati, abajijwe impamvu yamwishe akamuca umutwe yisobanuye avuga ko yagira ngo atazafatwa, ngo kuko yabwiwe ko mu mboni z'uwishwe hasigaramo ifoto y'uwamwishe iyo yamwishe barebana. Dr Murangira rero avuga ko hataramenyekana neza niba urupfu rwa Pauline rufitanye isano no kuba yararokotse jenoside yakorewe abatutsi ku buryo byaba ari ingengabitekerezo ya jenoside, kuko hagikomejwe gukorwa iperereza. Yagize ati, kugeza ubu ntabwo twakemeza cyangwa ngo duhakane ko yaba yazize ko yacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Iperereza niryo rizabigaragaza. Dr Murangira avuga ko iri perereza riri gukorwa ari ryo nyine rizagaragaza uyu ukekwaho kwica Pauline icyabimuteye. Avuga kandi ko hakomeje gushakishwa ababa baramufashije muri iki gikorwa cy'ubunyamaswa. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kandi rwaboneyeho kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera, rukizeza ko ubutabera buzatangwa. Ngayo nguko rero, ayo niyo makuru agezweho muri iki gitondo kuri iyo nkuru y'akababaro, inkuru y'agahinda ku banyarwanda bose, aho Kigali CNN twifatanyije n'abanyarwanda bose kwihanganisha umuryango wa Pauline, tubabwira ati mukomere kandi mukomeze mutwaze. Rero kandi tunaboneraho kwamagana icyaha cyari cyo cyose, icyaha cyavutse ubuzima bw'umuntu. Tuvuga ngo baturage mujye mutangira amakuru ku gihe, aho ibyaba biri kuba byose byaba bikuganisha ku cyaha, aho mutuye hose buri muntu abijisho rya mugenzi we. Ni Kigali CNN rero nkubwira nti kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu makuru yacu y'ubutaha. Ciao ciao, mugire ibihe byiza. Ntimwibagirwe gukanda like, share kugira ngo amakuru agere ku bantu benshi. Yes, ni Kigali CNN rero nongeye kubaramutsa igitondo cyiza kuri mwebwe mwakanze subscribe abatarayikanda namwe uyu munsi nizere ko muri buyikande. Ni amakuru agezweho muri iki gitondo, ni amakuru ari kuvugwa muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, amakuru y'akababaro, amakuru y'agahinda ku banyarwanda bose. Nta yandi rero ni amakuru n'ubundi akomeje kuvugwa ku rupfu rwa Pauline. Uyu nyine akaba yararokotse jenoside yakorewe abatutsi, akaba yarishwe rero akicwa aciwe
umutwe n'abagizi ba nabi nyine ariyo nkuru ngiye kuba mbabwiraho, inkuru nyine ibyutse ivugwa muri iki gitondo. Urwego rero rw'ubugenzacyaha rwataye muri yombi ukekwaho kwica nyakwigendera Nduwamungu Pauline nyine wari wararokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse uyu watawe muri yombi akaba niyemerera ko ari we wabikoze rwose. Ndetse ribu yanatangaje ko yagiye inatangaza nyine mu bimwe uyu wamwishe nyine yivugiye, avuga nyine ko ari byo byatumye amuca umutwe nyine mu ibazwa rye ubwo yari ari kubazwa. Ni nyuma y'uko rero hari abatawe muri yombi bakekwaho uruhare nyine rw'urupfu rwa Nduwamungu Pauline wari utuye i Rukumberi mu karere ka Ngoma, wishwe rero ku wa 4 w'icyumweru gishize itariki 14 Ugushyingo. Urupfu rwe rero rukamenyekana bukeye bwaho tariki ya 15 aho igihimba cye cyabonetse mu kimoteri cyo mu rugo rwe. Umutwe rero wa nyakwigendera wari waciwe nawo waje nyine kuboneka nyuma y'iminsi 2 ukuwe mu musarani wo mu rugo rwe. Urwego rero rw'ubugenzacyaha RIB rutangaza ko mu batawe muri yombi umwe muri bo yaje kwiyemerera ko ari we wishe nyakwigendera, akaba yaranatangaje nyine icyatumye amuca umutwe. Umuvugizi rero w'uru rwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri akaba yagize ati, abajijwe impamvu yamwishe akamuca umutwe yisobanuye avuga ko yagira ngo atazafatwa ngo kuko yabwiwe ko mu mboni z'uwishwe hasigaramo ifoto y'uwamwishe iyo yamwishe barebana. Dr Murangira rero avuga ko hataramenyekana neza niba urupfu rwa Pauline rufitanye isano no kuba yararokotse jenoside yakorewe abatutsi ku buryo byaba ari ingengabitekerezo ya jenoside, kuko hagikomejwe gukorwa iperereza. Yagize ati, kugeza ubu ntabwo twakemeza cyangwa ngo duhakane ko yaba yazize ko yacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Iperereza niryo rizabigaragaza. Dr Murangira avuga ko iri perereza riri gukorwa ari ryo nyine rizagaragaza uyu ukekwaho kwica Pauline icyabimuteye. Avuga kandi ko hakomeje gushakishwa ababa baramufashije muri iki gikorwa cy'ubunyamaswa. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kandi rwaboneyeho kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera rukizeza ko ubutabera buzatangwa. Ngayo nguko rero ayo niyo makuru agezweho muri iki gitondo kuri iyo nkuru y'akababaro, inkuru y'agahinda ku banyarwanda bose, aho Kigali CNN twifatanyije n'abanyarwanda bose kwihanganisha umuryango wa Pauline, tubabwira ati mukomere kandi mukomeze mutwaze. Rero kandi tunaboneraho kwamagana icyaha cyari cyo cyose, icyaha cyavutse ubuzima bw'umuntu. Tuvuga ngo abaturage mujye mutangira amakuru ku gihe, aho ibyaba biri kuba byose byaba bikuganisha ku cyaha, aho mutuye hose buri muntu abijisho rya mugenzi we. Kigali CNN rero nkubwira nti kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu makuru yacu y'ubutaha. Ciao, mugire ibihe byiza. Ntimwibagirwe gukanda like, share kugira ngo amakuru agere ku bantu benshi.